Hello bakunzi ba Diamond TV official, nize ko mumeze neza. Yongeye ndagarutse ku nkuru zicaracara cyangwa se z'ibyamamare ziri kuvugwa hirya no hino, ariko ubu ngiyo ndi kuvuga ni umugabo wamamaye mu gihugu cya Kenya nk'uko mubibona, ufite inzuki mu biganza nyuma y'uko yaje kwiba inka y'umumama. Aragenda ajya kuri polisi atanga ripoti ariko ntafashwa. Nyuma arajya gushaka babandi bita aba doctors, ajya gushaka umudoteri, ajya gushaka uwo bita Dr Nyota. Uyu Dr Nyota rero niwe waje rwose kumufasha, cyangwa se bita Baba Nyota. Yaje kumufasha rero ngo ati ngewe sinaguha umuti wanjye, ngewe utarajya kubanza gutanga ripoti kuri polisi, ati we genda banza uyitange, ati noneho ngewe ibyanjye nkora ni ugufata abajura. Ati rero humura, ati nge ndaza kugufasha. Ajya kuri polisi aratanga ripoti. Nyuma rero aza kugaruka ajya kuri Dr Baba Nyota, ajya amuhereza rero dawa cyangwa se umuti. Aho amaze kuwumuharira awushyiraho inka yariri. Amaze kuwushyiraho rero dore byaje kuba kwababaga nk'uko muri kubibona. Umugabo yaje gufatwa n'inzuki zimuza mu biganza ziramurwinga kweri. Nyuma rero baza kumufata nyine bamujyana kuri polisi. Abaturage bahuye n'amatelefone bafotora bavuga ati bise bibaho, ariko bantu mwiba mumenye ngo hanze hari abantu b'aba doctors bakomeye cyane. Ubigerageza wese bashobora kuzakubabaza nk'uyu mugabo, muramubona cyane byamubayeho. Inzuki zuzuye mu ntoki rwose ziramugendaho. Iyi ni inkuru rero iri gusakara muri Kenya ndetse no kuri Wasafi TV yandi ya Diamond. Inkuru iriho, ugiye wayireba neza ukareba inkuru yose uko byagenze, nuko umugabo nyine byamugendekeye. Bajura rero mwiba muritonde cyane, kuko uyu mudokta Baba Nyota naramuka ageze mu Rwanda, namwe bandi biba bakunda gutwara boro z'abandi, ibi byazabaho. Gusa uyu mudokta ntabera mwiza, iyo birangiye afite n'ubushobozi bwo kongera akirukana cyangwa se akagukuraho izi nzuki byakubayeho, noneho ukongera ukagarura ubuzima, ukongera ukaba umuntu muzima. Ni ukubabwira rero ngo bajura muritonde, kuko murabona ko ibyabaye kuri uwo mugabo ni agahomamunwa, ejo namwe bitazabaho. Asante sana, nababwira ngo iyi ni Diamond TV official, nge mwumva ni Erade nyawe. Mukomeze mukore subscribe, inkuru nyinshi zicaracara cyangwa se zitangaje zirakomeza kubageraho. Reka mabwira ngo ciao. Kama hujapiga ripoti kwa polisi, kwa sababu ni kufanya mambo yangu, kushika watu wanaweza kufanya nini? Kuuliwa. Akakuja tukaongea na yeye, akanipea dawa, nikaenda nikaweka, akaniambia niongoje. Sasa ndio hii amenisaidia, lakini pia hata maaskari wamenisaidia. Nashukuru juu kwa sababu wamenisaidia. Sasa akamwambia baada ya wiki moja nitakuwa nimemaliza hiyo kazi yangu. Sasa wewe shika hii dawa, uende weke mahali ng'ombe imefanya nini? Imeibiwa. Ukiweka ukisikia kama watu mahali wamepata hiyo ng'ombe, unipigie simu nikuje niwatengenezee, kwa sababu watu wakikuja wawezi kukua nomo. Unanipata? Kwa sababu mimi nikituma zile vitu zangu kushika watu watakuwa nomo. Sasa mama huyo ndiye akanipigia simu akaniambia daktari kuja, kwa sababu wale watu wamefanya nini? Wamepatikana. Ndio pia na mimi kakuja moja kwa moja na vifaa zangu, ndio kaweka hizo dawa, ndio zile vitu zangu, kifaa changu kikakuja kuondoka. Ndio muona ameenda.